Abasirikari bakoze kudeta muri Guinea bongeye gufungura imipaka ejo ku cyumweru nibwo abasirikari batangaje ko bataye muri yombi wari President Alpha Condé bafunga imipaka yo ku butaka no mu kirere. Wahoze ari President Afrika y'Epfo Jacob Zuma wari ufunzwe yabaye arekuwe ku mpamvu z'uburwayi. Zuma yari yakatiwe amezi 15 y'igifungo kubera ko yasuzuguye ubutabera mu manza za ruswa akekwaho yari amaze amezi 2 muri gereza. Muri Libya umuhungu wahoze ari President Muammar Gaddafi wakuwe hakicwa mu mwaka wa 2011 wari ufunzwe nawe yarekuwe. Yatangajwe ko yahise yurira indege ajya muri Turkiya. Mu murwa mukuru wa Uganda Kampala inzu yarimo kubakwa yahirimye kubera imvura nyinshi yaguye ejo ku cyumweru yahitanye abantu 3 naho umuryango utabara imbabare ukavuga ko abana 2 bakuwe munsi y'inzu yasenyutse ari bazima. Naho muri Kongo abantu 2 bambaye imyenda ikozwe mu bintu byari byarajugunywe biyerekanye Kinshasa muri weekend ishize. Ni ku nshuro ya 5 cyo gikorwa cyo gukangurira abantu bidukikije gikorwa mu buryo bw'ubugeni.